Unsa naman ning orasa? Karon pa man ni naglaba? Anong karon pa man ka naglaba? Hindi ko karon nga ba, pasalamat di ka naglaba, dili man gud nga akong trabaho no. Ano ginaingnan kita nga maglaba kag sayo sa buntag dili kay karon unsa na orasa o? Dili pwede na karon ba ko naglaba, ang tante naglaba ko, dili ang sana. Dili lagi dapat sayo sa buntag maglaba na ka. Dili ba na Napay akong daghan dito sa sulod. di ba na akong trabaho part. Ano day kung dili na yung trabaho, di na ka trabaho glaba? Unsay dili sa lalaki? Dili pwede mo laba? Di man sa ingon na dili ko mulaba. Dili man gud nga akong trabaho, imo man gud yung trabaho. Karong Ato adlaw. amang gud nang duha. Kabalo ka mo ilis, nga tapos di ka kabalo mo laba. Oh, napay mga iro oh. Ang liguin na ha. Daghan pa kaayong labunon didto. Ingnan ka ganiha nga sayo ka mo laba unya karon. Karon pa ka mo laba nga. Oh, Sa sunod na orasa. ng adlaw ugma na na. Usa di ka. Daghan na yung trabaho. Oh, Liguin ang iro karon ha. dili na. Amukan Ugma na na oy. ugma. Sama niya hindi man tan akong trabaho. Ikaw ni tiwas anak, kasi na ko. Trabaho. Unsa man ka na pa iro dire, liguan pa na. Ay. Hala ka Unsa diya. man ning tawhanan ni? Kumanang trabaho. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin